Hello guys! Mayong hapon. Or hapon, it's afternoon. It's afternoon guys, good afternoon. And now we're here at SM Seaside, City, Cebu. So we're now finishing up our first week of October. Just pasas panahon na, it's already 10/6 2022. And mana itong life there in Cebu is still awesome. Kumusta mo? Natin nindot kayo. Ang weather has been clear today. So surprisingly clear. It's an afternoon drive guys, so mayong hapon kaninyong tanan. And out mayra inyong kahimtang hiya sa inyong panimalay, diba? So beautiful getting afternoon because it's the golden hour. Tanawang dan nindot kita naon wala, diba? Ng mga kahoy na guwapa kaayaw. So maring Cebu. So welcome to the Cebu afternoon rush hour. We're here right now at SM Seaside City, Cebu. It's the biggest mall of Cebu and probably the biggest mall outside Metro Manila. Diba? One of the biggest in the country. But when it comes to, foot traffic, I don't know. I think mas dagan niya po tayo mga to sa SM City. Because this location of this one is quite far. Maybe in the future mauninig ang kuan most crowded mall, but right now no, I don't think so lang. It's just my own estimation. Mas convenient yapon ang location sa SM City is, or even Ayalo, ikanindot sa barko na narito. So mana, anyway, how are you guys? So mana ni, it's already October 6. So kumusta naman ang inyong Christmas plans? You have Christmas business plans? Kaya na ba daghan ba yung mga tao na mahimong negosyante during Christmas, diba? Like mga racket ba, like they sell rum cakes, they sell so pa na mga pwede iregalo, and even some are importing now so many crazy useless stuff like mga Bluetooth speakers, mga headphone ka naman, cute na headphone para lang pang regalo. I don't know what's gonna be trending this year. Parang sa una na to'y time na daghan kay mug, na to'y panahon tumblers ang trip sa mga tao, tumbler. Lang unsa pay uban. Tanaw diha makita niya dis unahan ang rainbow. Pero mo na ba mga tumbler, mga mug, motor himong Bluetooth speaker na imurag na uso, mga headphones na wireless headphones. I don't know unsay bagong trip dun sa mga tao, unsay bagong trend, unsay bagong cheap technology na i-offer nila this ato for regalo, diba? Nasa titi panahon ng mga kang COVID na gamit ang ihatag ito, mga mahalo na face shields kunuhan na totally useless, but it was useful then. Tanawa nindot kayong rainbow na barko na aeroplano nito sa scene. Although di mo kita, dito mo kaklaro sa aeroplano na niagi. Kita mo. Anyway, manang tulay nato na karon. Nindot kita naon. That's the CC Legs. So CC Legs, and the kuan aning CC Legs is tanawa cashless na kuno sila ron. So lang kang RFID, mas ganahan mi mo labang ron, di mi kalabang RFID man mi. No, but anyway, kuan na may gihapon kuan gihapon nindot ba gid na natulay. And so mga taga Cordova, hayan lang sa akong mga friends from Cordova. So Monday afternoon rush hour nindot kita naon dito atong kadalanan. Upside dili kayo samok sometimes mga rito mga morning, di ba daghan kay mangagi,
karon mo rawag okay pa ang traffic. Diba? So padayon lang tag drive dre. So kumusta naman mo guys? Ano ba? May ba yung kahintang karon? Kumusta man ang inflation? Oy, one day nindaog-daog na ba yung mga gas prices, but paano man na, like a cycle, it might go up again sa kuan in the coming weeks na sad, because recently ang OPEC ni cut back sa ilang production, for example, and of course it's gonna be winter na, and the demand will also surge. Or gina ko maingon ang surge yun ang demand kay winter is coming naman. So guapa, kita mo July bro. Diba? Ako na yung longest and tallest bridge in the Philippines, ha? Interesting. Kuan man guni. It's a series of bridges na mga viaducts. Pero kung kumadayo na ka lang yung masumpay ng Bohol o kayong Cebu, wow, kuyaw na kayo. You might see us driving going to Bohol. Imagine na. Pero I don't know, kapoy sa tingin namin. Drive ka pa doon Bohol na let's say mudagan sa 2 hours or 3 hours, so anyway, na this tunnel, so we're gonna pass by the tunnel. Sometimes mo threaten ng cloud, sometimes muuwan, sometimes muuwan ya, mo init, pero karon di na day tahabagat ko, no? We're not gonna be monsoon, it's gonna be easterlies na. So rains are not caused anymore by the northwest monsoon, but the intertropical convergence zone so ITCZ, although daghan gyud pug bagyo ari mga panahon na. Remember Odette was on the kuan sa December to. Ang Yolanda was like, so itong Yolanda November ba to? So sa di mga kuyaw na mga bagyo, pero pag banaog na ang pagkabagyo diyan mga panahon na. Di ba sa kuan puro mo to dito sa taas ra dapit. Hopefully di kay manaog maayo, but yeah, ni mga panahon na nasa mga kusog na bagyo, even sa Pika side sa world na itong Hurricane Ian, gubang Florida so it's really a time na marabag mayroon ta na kuan ba na iuban di mo deny na about climate change, but sometimes ginay kuan na. In the past, let's say decade, in the past 10 years, we've been experiencing stronger and stronger typhoons na mora gina ako maingon na there are more stronger typhoons that made landfall dito sa Pilipinas, diba? Na pa to mga panahon lagi nilang kuan ng Yolanda pinakagrabe, but for Cebuanos, they won't forget Odette as well. So mauna so hapon dito sa Cebu, and I think buhay naman ang Cebu. I think feeling get ako mas gamay nagmamalit ng Food Panda, Grab, ganyan na ba, because now they're encouraging people to dine in yung trip sa mga tao to show economic activities at ba, while na mayagpag tong mga delivery apps, food delivery apps during the pandemic. I think kuan sad ni fight back na sad ang mga brick and mortar na panindutan na sa tag site, because people are now going there, taking photos one again, dining in. Dili na kuan ba, dili na lang pa deliver unsay, di na lang kapambugay sa delivery. Di ba? Ako di na kuan ana. Bitaw mga tao dahil di na gyud og balik, and that's what we notice. People are on the streets mga kuan na
buhi na sa mga jeepney driver na to. Ang mga taxi driver ko noon, ningon ko na sila ni hinay isang negosyo ko no kay. Pagod na gid open ang klase, so marabag hinay sad ang mga spending ba ni cutback sa mga labi na mga ginikanan. Because of course. Pero lagi ni ron, we will see. Ang magpabuhi sa ekonomiya would be this last 3 months at kining mga ber months or even 4 months, but kanila labi na kanil December kaya mga tao feeling nagkwarta gyud ana. Yeah, feeling generous. Kaya labi na himuan pa natong mga sini na, you know, it's the season of giving. It's like good vibes, manghatag ta. Marusad kay sila na. They're really encouraging people to spend it out. Spend your bonus. Give gifts. Give love on Christmas Day. Dili give love lang. Give money on Christmas Day probably, or give gifts. There's no greater gift kuno is there than love. Sagpaon ti kas imong pagkukuanan, kinugos ingnon ako. Nga ninong unsa imong regalo nako? I'm gonna give you love. So give love on Christmas Day. Ano siya buin? No, bahala ka na. Give me toys. Give me duaan, give me kwarta na lang gani kaysa love. Unsa may labo eh. No, pero mao na mundo na ba na we really are encouraged to spend. Well, mao na nang uban negosyante gud na it's a good time to to make a business because people are more dali ra kayo duulon panahon na, dali ra kayo maka hunahunag asa ihatag bisag wa gali ihatag na ako'y kaila na yung listahan lapas 100. Sigunsa na lang labad akong di ba? Tagaan ko regalo kinsa na lang tanang tao na mahuna-hunaan ya dayon. Ya dayon ka na bang bisag mahurot yung sweldo puro na lang regalo ya din makalimtan ko. Isus. Di ba marabag naging mga tao ning anaw na feeling nila obligasyon nila, it's igalikuan nang manghatag og gift, obligation that you have to give gifts to this person. Bisa kitong mga tao naman niya makit even if kitong mga tao ito mga kaibaw gyud sa manghatag siya, di gyud manghatag og regalo ning tawhana for 20 years na sige na siya hatag, wa gyud naghatag og regalo, pero give till it hurts. Multi-moto itong tawhana, pero that's nice also. That's so nice. Mabalik naman sa ginoon. Pero wala, bitaw no, kita magunaon na tag mga gifts karong sayo pa. Sometimes gali sa una marabag ako wala kung na makadungog ani ako usay mo recycle ko gifts, I mean upcycle, or you know, give it to someone that who might want it and need it. Di ba kayo usay mo san kun mga tao, di ba yung thoughtful manghatag ba? Tagaan sa hatag, tagaan kita kagingana ba bro. Yung kamgamit, tagaan kita yung libres nila kung asawa. Saan na yung libres? Okay, magsakit ko na yung tuhod, tiguang siya. Wag gid kabita to eh. Paghihatag to someone na kinahanglan, di ba? Kada pangihana ba? Tagaan kag hinuon ako kita eh. Ingnon mo na ko daan na dili ko pwede ganang tamis. Tagaan ko cake mga kon saan na ako. Pag maglaway na lang kung may pag-ihatag sa nanako bitaw niya mo na akong regalo. So mag-andam na lang din kung bagong ipapilit na yung dedication, season greetings para ilis lang takuban. Ang problema lang kung ako ihatag din ba yan na dito sa suda to na pa dito personal message na kwarta hindi na iuli sa ako. So mauna ba or masayop kag hatag o kasuway kung ano may nga nasayop og hatag kung na-COVID ko sa hospital. Takak ito naghatag ko, gihatag sa pikas kwarto, ikaon siya sa pikas kwarto kong prutas. Wow, ha? Kibaw siyang diiya. Kibon yun mo ba? Pero sige na lang. Pero ni-survive ang teaming duha sa COVID, so good vibes. Pero mahabitaw na. So, yeah. So, kamo guys, are you a giver also? Ay ko kalimti ha. So, bitaw. Yeah. My GCash number is I'm just kidding. Bitaw, pwede bitaw i-GCash. No. Pero yeah, karon bitaw ang uban karon ang gift is cool na kay mga GCash na, digital currencies na. Di ba marag ang imong pag mahibog na lang ka imong kinugos mo hatag ra nimog number 0917 bla bla unsa man inak. Unsa man dong? GCash na nako ninong. Bright sad. Bitaw no kung ikaw sa kuan ron pwede ron nimo i-post sa akong mga ninong og ninang akong GCash number is
bitaw so karon sad bantay sad bitaw mo anang panahon na kanang Gcash at kinagid sa scammer ng Gcash. Ayaw na ninyo i-display bitaw inyong numbers Gcash. I-PM na lang kay sige display ninyo ya mura bag isway naghakak ng mga bugoy. Mga bugoy ba na luwis sa mga tao na mabiktima na ba mahak ilang Gcash niya na nadaduna. So bantay-bantay bitaw mo sa Christmas ad well daghan og mga regalo, daghan mga kwan, daghan tagkwarta, daghan sa scam manggawas. Especially karon masyaka di ba na yung mga text ni mga kay baban. Hi Carlo, kuan yan gayon man ni sila number nako. Or bisag ngalig dili scam na ganahan ka mangutang. Pautang. Gadato ina no, pautang-utang. So anyway mo na guys. Nanata dire. Dapit sa padung na ta mong labang sa Mandawi, ta kutob sa SM Hypermarket para kita mo duga itong trip. Pero mana itong kuan lang is simple. Yeah, prepare for Christmas. Andam na lang gid mo bay. Yeah, more generous ang tao pero kuan sad ba na ako rin ingon just reply the generosity also. Bisag a simple thank you will do. Na may ubang daghan kita tao na mga take for granted lang na to ang pagpasalamat, and that's what I'm gonna kuan lang. Let's have a grateful Christmas. I know excited na mga Cebuano this early to have a Christmas because it's been 3 years na wami Pasko last year ta, last Christmas ta lingaw na ta kay to, and then Odette came. So mura wag tulo mi katuig nang hidangop sa Pasko, and I'm sure good kulbaan na ni mga baboy karon. Kan mga baboy ron nagi mga baktin pa ron giri kulbaan na sila oy. There's the odds are against them. Odds they'll be lechon. Mahimo gini sang lechon. Luoy kay pero mao gini mahitabo ron. Daghang kay lechon na mahalin ron Paskuha. Kung may bagyo ha, daghan gyud I guarantee. Pretty sure to celebrate I guess. Number bag maybe daghan sa pabutong mahalin, yes, but daghan yung lechon mahalin. I'm pretty sure of that because lahi na ni na Pasko. Number bag it's the first Christmas in 3 years, and imagine last Christmas was the darkest Christmas ever. So I'm sure daghan mamawi. This is gonna be the brightest Christmas, merriest probably in 3 years. So, mauna, let's prepare for it. And thank you so much for watching, guys. And I hope to see you na sa pohon sa atong mga videos og padayon lang. And by the way, my Gcash number is padayon lang pangutan na ara ko ana. And thank you so much for watching. Kung nakaabot man ni na part ng Gcash number, thank you sad sayo. Okay, it's like 18 minutes na. So see you. Bye.